Namaskar pini bertar jikha pini prime time news tan pini li monitoron pi aprang se bertang ton pensi pajer medium dia aprang bertang kong pi arjikha Ingdeng coroner kep nilip Karbi jutang hawara mai risonim soy rongaje ke talon pon Dong muka grasing za klamalong ta ingdeng coroner kep hawar Karbi risonim soy rongaje ke talon don Inyo tabang puapan iho maskoti ke tong pirajok arenga hukisonang. Bertang kong piar jupani gelapit putot bertang terpen cipa jermidam senang. Ingdeng coroner kep nilip Karbi jutang hawara mai jutang hello khaya raje lapen lambet hello khaya je thepua thepi en ponsi ni phaing kora ke thoma chopen pangcheng ponsi ni phaing kora plian mesen pen pajut ponlo. Nilip kala khaing kora pho bokajan constituency nilip chokyola wo phongterang LP school along ingdeng coroner kep Karbi risonim surong aje talon pon bangsolong mithang Karbi achutang pindeng sumpot kacheng thang anutin na bang phutinda chateng ni nepin sito athe pindeng sumpot le kiwerlo te longrita kiwerlo pumathasi mithang achutang aphan jinghon ponlo Pinila bangsolong maipu surestiso alohi serpo manpen chandra singkro lapen hunson be Don maipu KCS Central Committee Observer Buleswar Hanse KCS Central Committee Sunil Tokbi Edwin Hanse alalitum henlo labang somai longkado kavet terang krahinian chetong ponlo perang ke kahumrita mahut an ke thangnat katura ave pin pensi mesen me pensi sai pachon ponlong lopusi mai phuti so sang ho pen lamthen nak pachani don Nilipen berta pangdak pon Moses Teron News 24 Karbi Anglong Dimapur pendio pani ke bang pom ihum skuti ke bega bang ke chok chajok inut asar pura ahiring tang rakpen areng hoki sonang Pinyada bapor malam hanjang langsung towa koktham kacetok along Bokajan Police Station ke parlo angkang along inut arleng kisar amen khoyan se alangli artaning kan choke brapho apu amen kalitang mai sohan se arong amen hepahan se aphan Dimapur pendio pani ke bang pom ihum skuti ke patong tekang ajok ahiring tang rakpen areng ahu sonang lo Kepatong abang Puamen Abhijite Apuamen Kalitang Babulde Arong Ward number 07 Subihe Colony Nagaland Dimapur Pusi Pangthek Ponlonglo Scooty number NL 07R7276 Bertakirip Dunahut Anti Kipo Vega Bang Puapan Tong Sikot Pen Bukajan CHC Along Si Kiso Langpon Bomlang Balipatar Pen Bertapang Nakpon Jotna Singh Bay News 24 Karbi Anglong Pininganingkan ninia parman si dong muka grasing za klamalong teke langjon KCS sun pen patir pipon si rongaje aliralon pen talondon. Ada par patrok siya parmalong pen dong muka KCS amai pu sarteron taro ahin pen lama ingtropon si mai pu parim pen tirim chikimo asai pachun ponlo. Adun thu sar kamsing ki kiching si KCS mai pu teke langjon hawar komite ahin pen Lokimo ingpu ponlo bangsolong alohi sarpo aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Lunsing Teron Dongmukak Municipal Board Maipu Biren Singh Teron Paputeran Dun Maipu TNC Don Singh Rong PXCM Karbi Anglong Autonomous Council Observer Dilipson Bay Lapen Kaprek Mankidotum Chetongdon Si Rongaje Aliralon Pidon Lasolong Sarbidon Singh Tiso Ahin Pen Kepaklang Pon Ke Jambili Alir Karbi Anglong Autonomous Council Yem Lunsing Teron Ahin Pen Ingpu Ponsi Laso Kangpa Hot Alangli Kachachak Ponateng Ke Laso Jambili Alir Ke Check pen kerang chat kalilo morning an ke iter tipsi kim rang pon pop pusi lamchat chipiti kang la pendera phit terang cracer ke batop nang chitong dun pen ason chepate pon penengke arnisi laso arnisiang bong ansila single item amokha pon magadu la pansi mane pathik poncho penengke lasi non ke bangjilang jongsi labura krem bangso puthak jongsi asapsu abar sai mesendu polotang te kaya son hodak taralang so bangke elitum kaya teng kaya mangsi iltum arong aje bang ansu se bangso piponji phansi kachisi kedu sita non mat abangke la hawar
bangso zonal festival mate hawar sonim sorong aje bangke penenga bangke la arni si ansi along tinda pathik ponchon Diana rong pen berta pangdak pon Cintong Inti News 24 Karbi Anglong. Asingkan mangason si hawar Karbi risonim su ronga je hawar tinta talon pon lason si dipu manjat jutang aterang penta pater pipon si dipu teralang solong pado pon lo bangso ke pado pon along alohi man pen kacetong don Karbi Anglong Autonomous Council Yem roton deron cetong don lo bangso apura hot harcipu aloki mota impu pon lapen jutang jupat ke pacini japan dihen rembang ake hai singhason hansi lapen reception committee amai phu ake hai biran rong phar alang litum unan ke jutang jupat ke pangtang japan cerap citodun bom jilang pusi pherang ke thengno ningje pon Dipupen camera person Edmerson Kramsa cerap citodun pen berta pangdak pon Jitenteron News 24 Karbi Anglong Pinya berta lapan sikan toniglo domi thakmi kardom